Evo nas opet. Povratak, malo je vani hladno, ja često imam dojam popodne kad bajkam da je hladnije nego ujutro, iako zapravo ne bi trebalo biti, jutros je bilo oko 1 stepen, sada bi trebalo biti malo toplije, možda oko 2 stepena ili tako nešto, međutim moj subjektivni dojam je da je hladnije. Pričao sam vam danas dosta o kočnicama, znači i o ovim sajlama i tako dalje za kočenje i štimanju menjača i štimanju kočnica. Naravno, danas sam govorio o štimanju menjača jutros u ovom videu od jutros, drugi znači video broj 1. To štimanje menjača je, tako da kažem, blago štimanje menjača koje mi radimo kada je mjenjač već podešen, ali se iz nekog razloga najčešće malo istegnute sajle raštima. Mimo toga postoji, tako da kažem, pravo štimanje mjenjača, najčešće zadnjeg, ali i prednjeg isto tako, gdje se faktički drugačije postupa, nazadne menjače imaju šarafe za najvišu i najnižu brzinu i onda se preko njih štima položaj menjača. Može se to raditi, ali to je pomalo nezgodno, tako da kažem, amaterski raditi, jer mora bicikl biti podignut, razumijete, na stavak za bicikl ili nešto slično tome, i onda se može pristupiti tom štimanju i malo je komplikovanije štimanje, tako da bi preporučio takve stvari ipak da odvezete bajk nekome majstoru, neko od radnje, da zamolite tamo da vam se to naštima. To nije puno para, znači, a ljudi će to uraditi neuporedivo lakše i brže nego vi. Mimo toga, ja sam danas uglavnom govorio o V-breaku, trobojne kočnice, crne obične kočnice i slično, nisam spomenuo disk kočnice pretjerano. Vidite, ja opet kažem, ja bajkam negdje od 2007. i ovo, da kažem, brdski biciklizam, znači mislim malo ozbiljnije bajkovi, to relativno ozbiljnije bajkovi. Bajk tehnologija vam je vrlo trendovska stvar. Recimo 2007. 90% bicikala je bilo sa V-breakom, sa običnim kočnicama, tad ko je imao disk kočnice, to je bio svemir. Ko da danas, ne znam, nija, imate neki strašan bajk, neki, tipa neki karbon koji je sad nešto tu, ili ovaj bajk na bateriju, nešto kako toga. Znači, vrlo je bilo skupo, uglavnom nedostupno i samo su rijetki imali takve bicikle. Međutim, tokom godina, kako su te disk kočnice počele da pojeftinjuju, da se malo pod navodnicima spuštaju među ljude, onda i mi smo svi, znate, više cool izgleda disk kočnica nego V-break. Mi smo svi htjeli, disk kočnica, i kao to je bilo kad imaš disk kočnice, kao sad si ti ozbiljno. I nekako, ja sam, da tako kažem, sa V-breakom, mada kažem opet na ovom gradskom biciklu je V-break, i vjerojatno i danas ako budete vozili gradski bicikl bit će V-break, i ako kupite mountain bike, uslovno rečeno niže klase, bit će V-break. Znači nije ni danas da ih nema, ima ih i danas samo za određene neke primjene. Ako kupite onaj bicikl možda neki koji je trekking, to su ili gravel, to su znači bicikli koji nisu striktno MTB, možda će i na njima biti V-break. Znači V-break se i danas koristi. Ovo je malo bilo, ne znam kako da ovo protumačim, jer ja sam pozvonio da malo napravi razmak, ali da li je ovo sad bilo malo zezanje ili nije, to je druga stvar. I danas je V-break aktualan, međutim danas je ipak većina ljudi će najvjerovatnije, ako bude kupovala MTB ili neki malo skuplji bajk, najvjerojatnije će uzeti bajk sa diskovima. Odmah da znate, jer mislim da masa ljudi koji se ne bave biciklizmom, mislim da ne znaju. To, ako bajk ima diskove, to ne znači obavezno, ovo je super, mrak i kao to je puno bolje od V-break. Naime, postoje, prvo odmah da razjasnim, nekoliko vrsta disk kočnica. Prvenstveno se razlikuju prema tome na koji način se prenosi, kad vi stisnete kočnicu, znači ručku od kočnice, na koji način se snaga prenosi do samog mehanizma koji koči. Tako da imate mehaničke diskove, mehanički diskovi su isto tako disk kočnice, odnosno mehaničke kočnice, izvinjavam se. Mehaničke kočnice koje su isto tako disk kočnice, nije sporno, ali je sajla između vaše ručice i samih pakni. Druga vrsta kočnica su hidrauličke kočnice, vrlo slično načinu rada na koji radi auto kočnica, gdje vi pritiskom na ručicu na kočnice, vi faktički ulje koje se nalazi u onom crijevu, znači, vi to ulje gurate prema kočnici, odnosno prema mehanizmu disk kočnice. Sada, jedan drugi sistem
znači se razlikuju, odnosno dio koji je isti, da jedan drugi sistem, točkovi imaju disk i taj disk se nalazi unutar mehanizma kočnice, mehanizam kočnice unutar sebe ima dijelove, pokušat ću naći sliku na internetu pa ću staviti ako nađem, dijelove koji pritišću taj disk, znači imaju pakne su doslovno kao kod auta, te pakne, između njih je disk. I kad vi pritisnete ručicu kočnice, te pakne se približavaju jedna drugoj, a između njih je disk i one faktički prikliješte taj disk i tako bajk koči. Jedina je razlika u načinu na koji se te pakne pokreću. Da li ih gura sajla ili ih gura hidraulika, odnosno hidraulično ulje koje se nalazi unutar kočnice. Ako vidite bajk sa dobra mu je cijena, možda je malo niža cijena, vidite da ima diskove, vi vidite na točku da ima disk. Vi kažete, super, disk kočnice. Nemojte se zalijetati. Pogledajte mehanizam od kočnice. Znači, priđite i pogledajte mehanizam. Znači, taj dio gdje su pakne i taj dio gdje se crijevo, razumijete, spaja sa tim mehanizmom od kočnice, to je na disku samom, pokazat ću vam na slikama, to ima. Pogledajte da li se tu vidi sajla. Ako se tu vidi sajla, to je mehanička kočnica. Opšte je mišljenje da, tako da kažem, možda ne mogu reći po kvaliteti, ali eto po poželjnosti, tako da kažem, ide V-brake kao pod navodnicima najmanje poželjan, potom ide mehanička disk kočnica, odnosno disk kočnica sa sajlom, i potom ide hidraulička disk kočnica kao tako da kažem, savršenija, najpoželjnija, najbolja. Sada, jedno kontroverzno mišljenje. Dosta ljudi se neće složiti sa mnom. Možda se niko neće složiti sa mnom, ali to je ono što sam ja zaključio kada sam prešao sa V-brake-a, a znači govorim o onim trobojnim kočnicama, ne govorim o običnim crnim gumicama. Znači trobojne gumice i naštiman V-brake. I znači kad sam uzeo prve svoje disk kočnice koje su bile hidraulične, ja sam rekao, čovječe, pa bolje mi je kočio V-brake. Jer vi na V-brake-u kad uhvatite ručku, razumijete, one trobojne gumice kad uhvatite točak, nema razlike. Bajk se zakucava u mjestu, razumijete. Znači, dobro naštiman V-brake, po mom subjektivnom mišljenju, čak može da parira hidrauličnoj kočnici disk, koja naravno izgleda više cool, nije sporno, V-brake nije cool, hidraulična kočnica je cool, odnosno disk kočnica je cool, jer dok ne priđete ne vidite hidraulična ili mehanička. Može da mu parira, razumijete, međutim u čemu je razlika? Razlika je, kažu ljudi, zašto kažu ljudi? Pa zato što po mom iskustvu jedne i druge imaju prednosti i mane. Razlika je u tome što kod obične kočnice, V-brake-a, kod one sa gumicama, ako je dug spust, evo recimo, spominjao sam danas bjelašnicu, spustite s bjelašnicu niz Krupac je oko 13 km dugačak. Valja vama 13 km svom snagom stiskat kočnicu, mada to često nije svom snagom, jer ako je ravnica mi pustimo kočnicu i onda bicikl dobiva brzinu, pa opet malo zakočimo pred krivinom, pa sve tako. Ali valja vam cijelo vrijeme, tako da kažem, stiskati tu ručicu, razumijete, i tjerat kočnicu da koči. Puno je lakše to sa disk kočnicama, sa hidrauličnim diskovima, znači hidrauličnim kočnicama, disk kočnicama, znači jer vi dovoljan je sa dva prsta, s jednim prstom vi možete kočiti, jer sama ta kompresija ulja koja onda pritišće kočnicu, znači klipove koji pokreću kočnicu i pakne, manji pritisak vam treba, ne trošite toliko snagu. Sada, također ljudi kažu, nije moje mišljenje, ali ljudi kažu, nemam razloga da oponiram, da možete disk kočnicom bolje dozirati kočenje, u smislu da možete bolje davati snagu kočenja ili popuštati snagu kočenja. Onako, moje mišljenje, ne mora da ni da ne. Međutim, ono što isto tako, recimo, problem sa disk kočnicama, pod navodnicima, problem je to što po meni snaga kočenja se slabi što duže kočite. Ako cijelo vrijeme kočite niz planinu, ulje u kočnicama se grije. Kako se grije, tako kočnica sve slabije radi. Tako da dolazite u situaciju da dugim držanjem kočnica slabi, što se nikad neće desiti kod V-brake-a. V-brake koči cijelo vrijeme dok ga vi držite. Tako da kod hidrauličke kočnice vi morate pumpati, pritiskati, puštati da bi se održali snagu kočenja. Eto, pa ćemo nastaviti.